Attention TV esom mo bia kwaba baso sem ahetwego e social media so ana enem de besom e Attention TV so unsubscribe to channel na mpacho subscribe like comment and share na enko Facebook and so Attention TV Gh3 hono so be follow like comment and also share Asabeteja and say allegedly say e kamia koye say na enim say asofa wabaje counseling je no hu sikaje ana aka omunti no and they will call counselor say for 3,000 for 5,000 for 2,000 for 1,000 for 500 de bra and sana what some kra here won kra no wetimi akoka e de akire osofo no na ene allegedly say a post for insta a computer man which ma kire say wotwa ma be di 3,000 yebeko na kwaje mu kire mu e de apa say no kra na sana no awenka will say a university foundation Jumidi some Attention TV. So the number is 0548302985. Yanko Niankuti Abrante no want them embra say and crese yachi computer man anati. Right. Mamenu ase na memo akwaba. Emfa embra Ghana update. Unim say everything ever top from the so from biano. Aha na de mawo. Ya update you. Ti Ghana nyina no. You can update ya. You update you near my air cost. Not just we are current. It a debut a top from the so from biano. You can want some ewa. Near Kanyan Sandia Chile nipa. Ye are junior didi Chile nipa say. Sabia Bruce Sabia so. Ya Tvgh se hano. Si amfan no crack. Anantia. En kontompone nabraba semne nada asema nkrofo afa kwati kwan so in the name of religion at this sankrofo no eni kwase e trawo ne ewe ha sa esan se kuremu asem sebe hwan ne beka ento bi sori a na wakobo ne sisi e wo school dem say ode ya sorry eye senka o ye nyame adwuma dia ka be nyame adwuma no kwampa so na ewiase twese ka asem bi say de opa ade anya na wampa kwampa so nya de kro no wote sa akoko hwedi a obutu kosua enyo ono ane de so na ninnanim obebu no kwase anya na mka twese ka Nindam no obebu no kwasea etu opa de anya na wanya no kwampa so a wote say akokofo de obutu kosua anya ono ne to yeso entu wonna bi no obebu kwasea say jimizem na adiye o krodu ma na enkrofo bi adi wo mani abom wasafo hinti kromu a say antonyo mfro so mo ya asofo ya difo na nejabi be so na si obi na ewuro bi chem me be bo bi mfim wa ha e wa ha sa sofo no me na mo no se 2x4 sofo no o me na mkurum ha say antonyo mo mfro mo se o mo ya sofo ya difo na sabi eburu sabi so nipa nya ho akotan ma sore dem na ya ji o mo sika bu o mo fa so me ya bre edini ya ba kope asante a chem wan chame ana kwame abaje me chame etimi ne demensia de twenene so ayi da wa me mo nchai nipa bi wo no a me se me nipa bebre na wo no mo a me so asi wo mo so saa na me ka no kure ne saa kopim se nipa be hu ni nyansa okrodua ma kopim se nipa ni ba dawo e wo okrodua ma. Why am I saying this? Why am I saying this? Say, mom, one more chiri. Na man kajan one more sua. O me tra one more bungrofosa. Near to one home. The senior day, yet ho, na ya show home. Near home. Near from us software, near from nanum. Ah? Na ya from us software panyimfo nom ti krodua ma. Na kalabuli eno me bu nkrofo na ansa na mehwa so ya no nim ma mentie wenyum na kakra
na tie nwumro se nipa bonfo a ono de wo so oma oman Ghana nkoso wo ma oman yi nkoso de yango pore betua de ka ami tie nwumro ba sisi Yesu Kristo wo ma samfra wo nya bone wonu ma samso na bejine kanta kranchi nyanko pone wo ya azuwa be mu na me ne wa okada che mo nya do na nkofo bi di nyankopon di nsamfunu wo Ghana the need the need has risen so we see a kan kore no sechere ka kire wo mo because somebody nyamidi Yesu din aye karabule obewi ase ani akotam anointing oil eye anwa kubanwa ne de ama o mo frighto ne asesa man krofo in the name say yes how mo yade o yes how mo yade ma me tie nyum na me mfaya wo mo sisi asabe ma won kwaso Yesu Kristo won kwaso uzibiri won kwaso kanta won kwaso ose ade ya won kwaso anafra nyame won kwaso wanu ma samso na bejine asabu ko bi won kwaso asabu abetem won kwaso asabu dai won kwaso wate imanu abedu ko bi won kwaso dan twiri buwe wanu ma samso na bejine emiri kisi ayetimi ndono endo nyango kono Yesu Kristo won kwaso samfra wo nya bone wonu ma samso na bejine kanta kranchi nyanko pone wo ya azuwa be mu na me ne wa okada che mo nya do wa bi afo ma son to me bi anistro anasa sisu eni nyanko bombe di esine wonderful to them be mu nyanko pone wo awida na me mere kisi ayetimi ndoro utini mo banko de bejina ayito bejina tuodi ebe yankwasi asemna onyami yajina tokwa ne bejina ayito bejina tuodi ebe yankwasi asemna anasisa suso ebe jampe onyami yanim ma yanko yanim ayito fajina tuo bia obetunu wo Ghana be yankwasi asem esa sie wori pakuo bi ho no mo abada ne pataku na so mo fra odwan ngoma na de akata wo no so odwan ngoma ne kata wo no so na so omo ye pataku so they disguise themselves and o te omo te kroduam ha say antonyo mo fra wo no say yan fra mo so mo ya asofo yan fra mo so mo ya difo na nipa emra wonum na ase na omunya kwan mu nipa ebusia ne ha anamdemu ebisi attention TVS and keep watching.